Okay, tunayarudilia. Ba FARDC wakati tulipigana sasa pale na wale wa ndugu, wakati tulipigana na wale wa ndugu, tukapigana nayo ikafika mpaka majioni ma 17 tunachoka, atuyakula, batoto wetu balilala bakukula, ma munition inaisha. Bakambia FARDC mutulete basi munition tuchange kwa juu tubakie si wote Munyangezi. FARDC ikakatala, ikabambia hapana, mwe murudie mwende mpori mutuachie sasa tubakie si mwenyewe Munyangezi. Wamaimai wote wakatoka wakarudia kupori kumulima fulani pale pale pembeni tu ya Nyangezi. Sipendi niseme mafasi kwa jama position kuniku pembeni sana Nyangezi. Nifasi tu ya 30 minutes saa moya na Mugulu. Ba FARDC bakafanya sambla kubakia Munyangezi, saa kidogo bakatoka bakaachia M23. Asubuhi kukia lamuka M23 likamata Nyangezi. Njogisi ilikuwa FARDC ilipana Nyangezi. FARDC iluzisha ilipana Nyangezi. Okay. FARDC kupana Nyangezi, tukakimbilia tukaenda kumulima mwapa. Ile mulima mimi nasema sipendi niseme kitu pale pembeni tu. Okay. Sasa tatizo ingine iko pale iko hai. Ile tatizo nakia tokea pale kuile mulima kutulikuwa mwisi siku 2 siku 3 pale. Bakasema tukalialia kwa juu batutumie munition. Bakajikaza bakasema no wanatumana munition iende pale bakute komsa bakuye tunikipenge tukamate tena Nyangezi. Ile batayo nilikuya pale kuile mulima, ile mulima pale, ile position kwa ile mulima banaita Musheni, inaitwa mulima Musheni, iko hapo pongama Nyangezi. Wale watu kulikuya batayon pale. Ile batayon kufika na ile batayon ya FARDC ni numero 3307. Batu yote ya FARDC batajua batafika najua ile batayon. Ile batayon ilikuwa kumulima ya Musheni ni batayon 3307. Manki 3307. Njo numero ile batayon. Sasa kitu ya ajabu ilitushangaza. Tukasema okay, gisi munakuya mutupatie basi munition kidogo tusaidiane. FARDC kasema tutawapatia munition, tutapigana na mwe, tusaidiane si na mwe. Batoto wetu tena bakasema tusipigane na haba batu, ni bandugu, si wote tulikia hapa ni kupiga mwenye Rwanda, tukia kupigana sipeke kwa sipeke. Sasa FARDC ikaita tena bale ba M23 bakuye kutoatake kwa dile mulima Musheni, baki deborde pale banafika banaingia Kazibe na anguka kesho. Ile njo mulima ne tulikuwa tunaifungia pale kwa juu basikamati Kaziba. Na mnajua Kazibe kikamatiwa o plateau yote inaenda Minembwe, banenda chomokia kule Uvira, Fizi yote. Njo maana ile fasi ni fasi ya maana. Na njo maana Nyangezi ilikuwa fasi ya maana. Ile batayo ikakuya pale, ile batayo kufike kakia na komanda wabo. Sasa kulikuwa mapambano ilipitikana. Ile mapambano ilipitikana, ye mzee wetu Seigneur de Guerre na major wetu Patrick ni mtu wa mzee wetu wa Mwiri ya Kutumba. Na tunashukuru mzee wetu Rene Itongwa, mzee General Rene Itongwa, tunasema asante sana mzee kwa kututumia kikosi. Mzee wetu General Rene Itongwa alitutumia kikosi nzuri sana pale, kikosi kubwa. Tukajiunga nao tukasema tujiunge basi na FARDC, twende tupigane, tuangalie gisi tutadefendre pale mulima Musheni na tushuke twende Nyangezi. FARDC ikaita ba M23 banakuya. M23 kufika pale tukasema okay, FARDC itusaidie. Sasa tunakia jikuta FARDC inaanza geuza bunduki, inaanza pigana na sie sasa. Sasa si tunajikuta tutapigana na FARDC, tupigane tena na M23. Hivi niko nawaambia FARDC iligeuza bunduki, inaanza piga njo batoto wetu bazalendo. Basoda FARDC mpaka General Bahati Elise Seigneur de Guerre mzee wetu akasema njo binakuwa akampigia ule komanda wa bale bati ya FARDC, biko mbona mko napiga njo masasi kubazalendo pale, mupige mugeuze bunduki mupige bale M23, mko ndio nageuza munapiga bebiko nyuma yenu, na bebiko nyuma yenu ni bazalendo, biko njo vile sawa, tutaacha. Na bakuacha bakaendelea kupiga batoto. Bahati batoto balikuwa balikunywa bui ile siku, Mwenyezi Mungu akasaidia batoto biko mzuri. Njo ile mimi nawaambia wa ndugu zangu, M23 egale ya FARDC.
niko nasema kila siku na mimi narudilia, bazalendo batoto wetu ya Mukivu, wazalendo mko watoto wetu wa Mukivu, hakuna FARDC na hakuna M23. Haiko njo front ya kwanza yetu na FARDC na geuza bunduki na piga muzalendo, kisha muzalendo anakimbia, M23 na kia kamata pale. Sasa bandugu yetu, fasi yote kwa FARDC iko kwetu kukivu, tufukuze FARDC. FARDC mutuachie fasi yetu, mwende sa kwenu Kinshasa. Si munakatala kutupatia munition, munakatala kutupatia maarme, muko napokea $500 wa mwisho mwe. Siye bazalendo atupokee kitu, hata kukula, muko nakatala hata kuchangia na si chakula. Mutuachie amani, mutoke mwende. Ama tutafanya vita sasa na mweye na M23 tuwapige nyinyi wote. Na tutaendelea kukosa maminisio na muko na maminisio. Mzee wetu general wa region, mzee tunakupatia dernier avertissement, tunakupatia 48 heures. Tunakupatia 48 heures. Mzee wetu general dunia, general vainqueur dunia, general wa region na commandant secteur. Mutu wote atasikie message, atumane message mpaka imufikie mzee wetu, ifikie wa kamanda wa saliti wa FARDC. Nyi bote tushajua mko wasaliti, mutuachie este muende. Mwisho uzisha este. Rais Felix Tshisekedi alileta vifaa ya ajabu za ajabu Goma. Goma pale kulipotea pesa za ajabu na ajabu za vifaa. Goma kulikuwa vifaa ya kukamata Afrika Centrale muzima. Mweba general wake mulimuleti down, mukamwangusha, mukapana Rwanda. Rwanda kakamata ile maminisio ilikamatiwa Goma, njo minisio ziziko zinatupiga kwa leo. Rwanda haileti tena minisio. Ile minisio ilikamatiwa Goma, na njo unaona Goma bilikuwa mbio mbio vite fait kwa juu Goma yanguke kwa jile maminisio ikamatiwe. Sasa tunawalomba FARDC na waofisier superieur, FARDC yote mututoke mu este mwende. Tunawapatia 48 heures. Mu 48 heures kama muheshimie, tutawapiga kwa juu tunajua hamuna nguvu mwe, hata skuti kwanza na nguvu kuwazidia. Mweni ma security ndio tunawaita. Tunawapatia 48 heures mutoke mu este. Mwende mupande mabato, kisi munakuwa ba kwanza kujua pasi ya kupanda mabato mwende. Mutuachie mabunduki, amutenda na mabunduki, mutuachie mabunduki, mututoke mwende. Ba politisi ya Kongo tushajua je yenu, muisha pana est. Tushaijua binabaangalia mweye peke ya bituangalie sisi raia. Nikisema raia, mimi nasema mzalendo. Mzalendo ni raia. Bile ba masinyatire byenu bemulenda pana, bile tunakatala. Pali uwawe na Munyarwanda na kisu ama risasi mara 10, uende mpori upiganie nchi yako. Wajene wote mukue mobilize, bajene kwa juu mpango iko hivi. Batusi bakikamata este ya Kongo batapunguza nombre ya watu. Wakitu ya kwanza ni banaume. Manke bajene, jeunesse. Bajene manake mpaka kuanzia ku 35 kushusha batafieka. Si munaona mwe bafanya biashara ya Kongo, ba businessmen ya Bukavu, Uvira, Goma, muko nakatala kutosha makuta tuuze maminisio kwa juu ya kupigana. Mpango ya babatu kwa senye banakamata, bataua ba business nyi bote, batabaua, batabanyanganya manyumba zenu, batabanyanganya magari zenu na mamali zenu kwa juu musikui na pesa, mukwe tukweba maskini.